lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income or nosan ken idrama dito'y programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Kas iti sigod, makablaawan kayo manan amin nga awan ti malabsan. Katjak tumauma nga agyaman, gapu iti ingkay panang tartarabay, dito'y programa tayo. Pagyamanak una iti oras nga ititidyo, tapno agdangag kadag iti drama nga iap-upload tayo. Ti pakasaritaan nga inta drama ita, ket nagapu ka ni pagayam tayo, arubi. Manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, day di lolo kan lolak iti tinaasam nga agdengeg kadag iti drama iti radyo. Nang runa no kasjay amapan kami iti uma wenno garden. Iso nga inyub ubing kumot tinagdengdengeg kadag iti drama. Ket pakaragsakak unay ngamin addan ita dito YouTube dagiti paboritok idi a drama. Kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan arubi. Nakapagsurat akmet gaputa kayat ko nga ibinglay tinagbalin apadas ko iti biag. Siyak ti inauna kada kami atalo nga agkakabsat. Idi nagasawa dananang kantatang nagawid da kano iti lugar da iti La Union. Ngam gaputa nasapamat nga insubli ti amami ti bulod na abiyag, nagsubli kami nga rod dito'y Benguet. Nagdesisyon ti inami amapan agtrabaho iti balasiw taaw, tapno ada busbusan mi kabayatan ti panagadal mi. Ngamdya kon pinalpas ti panagadal ko, gaputasin madutak nga agiskwela, ket kinay kayat kon ti nagtrabaho. Rugyak nga rodan ti agsalaysay. Awit talang, Beshi. Angam, nakapalas ka manan iti kasta unay. Papanam. Opening ti acoustic bar ti ikit ko ita. Inawagan nak amapan agkanta. Isupay di itad na atangdan ko iti talo nga oras apan agkanta. Ay, unay kan. Kalkalpas la ti trabaho ta ijay mall. Apay, di ka pa'y nabanog. Nakainanaak itayan, best. Sayang mo day no palos pusa. Isupay no adamang tad ititip. Ay na, nulabsam ti agsarita. Kasla mo lima ti anak mo napakpakanam iti kasta kinagagit mo. Ay na, kinapod no na, Beshi. Kayat ko ti agurnong. Iti kasta, adda busbusak amang ipasyar kada lolo kan lola dito'y bagyo. Kayat ko ida pa kanin itinginginaan a restaurant. Ay, wow! Go, Beshi! I will support you. Ikaw na ang panganay na apo. Wala. Sige, panawan kan dito'y. Uray di mon i-double naktiri daw. Itikas na, saan ka ama disturbo inton sumang pata. Ray! Apo! Ray! Apay ka di, Lola? May kamanbit dito, apo. Aday ba ka? Anya day jay, Lola? I-text mo man ni Manang mo. Damagam no kaano ti awid na. Awan mo't ngamin ti load ko, Lola. Adoy, apo. Umanay ka din ti 15 pesos a paglod mo. Ay, well, Lola. Ado day ta na. Jay naka-unload ti ilod ko. Tapno dapay pang tawag na ken pang text. Ay, anya nga ti i-text ko ni Manang Ruby. Damagam maano kaano ti panagawid na. Ibagam tagumatang iti kape. Naibus nga minin ti ginatang na idinaudi ang agawid.
Ibagam tajay barako ti alaan na, wan. Wen lola, iso ti i-text ko ni manang. Sige apo, ibagam, tanuad na nawadwad a kwartana. Uray mangalan tumatlaangan iti biskwit. Wano uray kumporme a klase ti tinapay. Kaano kay kanaw ti awid ni Robay? Saan kan upay ang makaawid lakay? Adda ka no ngamin pag natibos na. Ket ni Rubila ang titalkan na ichay mol apag-obraan na. Kastaya. Wen, Masaya nga nakiti panagadal ni Robay. Kinay kayat nang tinagtrabaho ng tag-eskwela. ay, wen nga rod lakay. Ang may niya ngay nga rod. Isumot siguro tinay tuding agasat yay apo ko ta. Una, isumot ti pinili na. Isu ti kinayat na. Isu nga raw ti makunagasat na. Gasat na ti sana makaeskwela ta kinay kayat na matintag trabaho. Makatultulong batkit di kadagiti masapsapul dito'y balay. Kan mangmangtad mo't iti allowance dagiti adina. Sa bagay mo't kiti Ang may masaya nga nakatalaga. No nag-eskwela ko may sa kumaitan maestra. Wano nurse. Saan kita kahiralaang iti may sa amul iti bagyaw. Hello manang, kano ka kanong agawid? Urayan da kada lola kan lolo. Kaya't ko unay ti agawid, ading ko, ngam adamot trabaho. Ibagam kadakwada ta agawid akto inton makaalak iti bakasyon ko, wan? Kasano nga iti pagpagatang ni lola? Ipawit kunton iti biyahe nga agawid di ta inton bigat. Inagan kunton kan ka, kasi kanton ti mapan mang sabat. Sige nga rod manang. Mangipawitak tumatlaangan ti alawan siyo kin ni Raisa. Kastamot ton dalolo kan lola. Isupay nga igatang da iti daduma pay akasapulan di tabalay, no agudong da ijay ili. Sige nga rod manang. Kaya tagyaman unay Agan-anad ka nga rod dita. Sapay kumata makaala ka adagos iti bakasyon mo. Tapno makaawid ka met. Urahin da ka ngamin na talaga dalula kan lolo. Sang kadamag da ka. Wan, agpakadaak iti boss ko inton agsubli, ading ko. Ay na, agawid ka no ni Rube inton bigat lakay. Kastaya. Nasayaat no kasta bakit. Umay nataka no sukunan. Sukunan. Apay ka naw. Ipasyar nataka no ijay bagyaw. Bagno manusan natin mangkibkibin iti bakit kan lakay. Apay, agpakibin ka ngamin ay kat no napigsata pa'y matamag na. Kabailan tapay ti mapanagpasyar lakay. Sa bagay nabayag mo na panawan. Hindi na udya nagpasyarak iti bagyaw. Imbag ta nalagip di aputa ti panangikuyog na kadata iti syudad. Isuka no ti regalo na kan ka. Iti umadanin apa nagkasangay mahulakay. Ay, wan. Intun umay alawas ti kasangay ka. Isa ganang maruti usarak abadaw. Kan jacket ka. Tanalamay ni di bagyaw. Wan, isa ganak inton madamdama lakay. Impaglaeng tananakam ni Rubeng apo ko ta. Wan uray saan anak adal. Adamat permanente at trabaho na. Nanakam nga ubing. Amuna ti tumulong kadagiti masapsapol dito'y balay. Ay, una yun, tikas to yan na pasamak mo, lakay. Apay, ngayon bati na kami matan. Lolo, apay, di mo matanin oray ti panagawid ko.
Rubia po. Lola, kinapudno na po. Dalaw stiragsak na hindi kalman. Hindi bagam nga agawid ka itangal daw. Kung nabasa pa maturog, iti kasta, masapa mo't nga agring. Kat makaparte tiniti ba mano. Nga isunto ti pangaldawan tayo inton sumangpot ka. Hanggang muna yan, takasto'y matan tinapasama. Saan mat gaya man ngaganganga si diriri nga kita yagsama. Sorry, Lolo. Sorry talaga. Sorry no itakla nga nakawin. Sorry no didak na oray ang nagawid. Idi si bibiyag kayo pa. Rubia po. Nagdagsan ti barokong ko, Lola. Agbabawi akman. Ngam daladawan ti amin. Sapay kumatamawat anak ni Lolo. No apay adyak nagawawit kadagiti napalpalabas nga aldaw. Padya kamawatan na ka, Rubia po. Ngamuray no kasta. Agyan daw kalata iti pamakawan kan ko na. Iti kasta malaganan magtirignam. Kaano nga iti pa nagsubliyo iti Hong Kong, Mami? Saan akon nga agsubli di abroad? No kasta, ag for good kayon, Mami. Una, bakutan ni Lulayaw iso ang masapul nga adda mga sikasukin kwa na dito'y balay. Saan ka mat anam namaan ta damat nga rod trabaho? Mami, No kumata nag-eskwela ka, di professional ka mat kumaitan. Matulungan nak kumamat amang paadal ka dagiti duwapay nga addem. pasensya kayon, Mami. Ngam talaga ngamin ajak mayulo iti ti agadal. Sayang lang ti kwarta busbusak. Nadyak mat lang makagraduar. Sana bale, tauray jak na kaadal. Makatulong ak matlata iti pang allowance daray ken Raisa. Sa bagay katanyangay, anusan da kami nga rod at tulungan anak ko. Nang runa ita, ta saan ako nga agsubli di abroad. Wen, Mami, awan rumbang apagdanagan nyo. Sa anak matkat anaimot. Basta lakit di adda anak, mang tudak, Mami. Hello, sa dino nga iti pang dagasan miking ka anak ko. Ay, pasensya kayon, Mami. Ngam sa anak ama ko umay iti reunion tayo. Anya, apay ngay. Kunakman no kunam nga umay ka. Namnamaan ni Lulam ti susurot mo kada kami. Dakkal ariyon yun day dya iti side ni Lulam. Naskan nga umay ka. Ti kasta, mumot, dagiti kakabagyan tayo. Kaya't ko unay ti sumurot, Mami. Ngam di nakmat pinalubusan ti bus ko. Holiday ngamin ita. Kat ado ti tao dito'y mall. Kasapulan na ti ado a taong agbantay dito'y pwesto. Kastaya. Wen, Mami, sana bale, mang tedak iti usarin nyo amapan iti reunion. Ken mang tedak matan iti itudyo a contribution tayo. Ay kat sika nga rod anak ko. Pagyamanan mi unay no adaytad mo abusbusan mi amapan makireunion. Apa hindi ka agawid ita man ha? Saan? Si kapay laang ti agawid. Kas makita mat. Busy ak amang yor ornos kadagiti istak ko abadbado. Ag-overtime akpay para iti panag-inventory. Di ka nga rod umay ti kasardaman ng Juan inton bigat? Ay,
Mabigat ka din, Dayjay. Katuan manang. Ay, sayang ah. Lugi ak manan nga ruden. Ano kas na? Siyak tuman laangan ti awan ijay. Workaholic kang tumot ngamin manang. Kita man, bumakbagat ka na balasang. Ha? Ha? Kasta gaya ma? Kayat mon samet nga awan allowance mo iti makadomingo, ah? Angaw ko lang dahil manang. Si Kamet. Angam adakan ka, no serious wam. Ay na, nakaado ka man ako na konre. At iti kwartam, allowance mo day ta iti makalawas, ha? Day tuy matiitad mo kinirais na. Ibagam tumat kan kwa na agumatang iti regalo. Isuntun ti itadyo kini Jowan intun bigat. Agpalingki kayon tumatan. Gumatang kayo kadag iti masapsapol iti balay. Igatangan nyo ni Lola iti kapina. Kan iyalaan nyo iti prutas, wan? Wen manang. Hello manang. Birthday ni Lola itong Domingo. Kaya't kit-kit dawon na ti panagawid mo. Wan nga rod. Nalagip ko ti birthday na idinakitak ti kalendaryo. Iso na lang ang ta Domingo mo't dayjay. Sigurado nga ado ti customer mi iti dayjay nga aldaw. Nukasta, di ka manin nagawid? Saan a talaga? Uray agpakadaak. Sigurado adinak tumatla ang palubusan ti boss ko. Umawag ak tulatan inton Domingo. Namaan ni Lola ti panagawid mo manang. Sana bale, tamang tedak to iti igatang yu iti pansit kan pancake na. Ibagam to day takan kwa na, ading. Sikat ti makamo manang. Wen, umawag ak tulaangan iti agsapa. Sakbay ama panak ag trabaho. Ay, bes. Iday ka pa ya makumikum dita. Di mo man unay ti agpakabisi. Ah? Saan mo't best? I-check ko lang ang tilistaan. No asino ti kangatuan iti sales itaabulan. Ay, asino ngay? Asino pa'y kuma? Disik ka? We, di nga. Yung totoo, bes. Wen ko naklang arudan. Ay, wow! Congrats myself ang aron. Kat, saan ang dinner natin later? Agasam. Day takot ti kay-kayat ko kan ka best. Of course, I-celebrate natin yan, bes. Dinner tayo. Then, agwine. Tapos, uwi na. Ganun. Areglado, Beshi. Go ako dyan. Okay. Agsubliak pa iti pwesto ka. Ang mga nood naman ang gumatang kadag iti lako. Isupay ang mainayon iti points ko. Apay, agan ano ka? Naliday ka, Mat. One best. Natay ka no ti may isang ulitag ko. First cousin da mami. Ay, ala. Ay, condolence, abes. Kaya't ko ti agawid. Ang saan mat nga reply ni boss. Aw-awagak pa'y ngam di na mat sungbatan. Ay na, ang mga lumakumikom. Urayam, pacheck nga reply mo't lang dayjay. Ay nakabisado ko ni bossing. No i-text ko may papan kadagiti stock kan collection dito yung pwesto. Ag-reply adagos. Umawag pa'y ngam no pa nagpapakada. Awanan, di nan masangot ag-reply. Ay na, talaga kas dagiti business-minded, bes. Business ti iti panulot da. No may papan kadagiti concerns ti empleyado da. Ay, was na sila pakialam. Wan nga rod, bes. Manyangay. Talaga kasta. Ken mahal din naman natin yung work natin dito, di ba? Kaya anos-anos na lang din, girl. That's life. No kumata nag-eskwela tayo, nalabit ang mga opisina tayo mat ita. Ang saan mat? Isong agan anos talatan, Masakit ni Lola, manang. Sikat isang kadagulit na. Agawid ka kuma. Anya, apay, agan ano ni Lola? Anya ti sakit na. Kaya po siguro ti kinabakit na. Isokas jay. Adun ti marikrik na. Kat, ipantayon iti ospital. Isungaro da pag-awidin da ka manang. Tapag tutungtungan tayo ka no. Doon niya tirumbang aramidin tayo.
Ngamin, no ipantay ti ospital. Parikot manan no asino ti agbantay kan ko ana. Sige, tagander tayo mak iti trabaho. Itikas na, makaabotak pa iti biyahe nga agawid dita. Agawid ak nga agawid ading ko. Sige manang, urayan da kan. Oh, kumusta ka ni grandmother you, Bes? Dayjay, aday ti ospital. Madama atamtamingan dag iti doktor. Nagan ano nga min? Insardeng na kano tinaginom iti maintenance na. Iso aday jay, ngimato ti blood pressure na. Dandan inaatake, bes. Ay hala, apay nga tain sardeng na? Naibus kano ti agas na. Di na mo't imbagbagaan na ibus gaya man. Saan mo't kanon analagip ni mami adinamag. Una yan. Sana balian, saan mat adelikado ti kasasaad na ita, Bes. Okay kanumot ti blood pressure na. Amangan no iyawid damit laang ita. Wano inton bigat. Ay, nasaya to kasta. Ay, asino nga ti kadwa na ita yung hospital? Ni mami, kandag iti do ang kapsat ko. Mala, di ka nagdanag, Bes. Tinapatag ita, kat naispalan iti paggad ni Lola. Ay, apok. Apay, Lola? Awag aman ni manang mo, Arubik. Ipalagip mo kan kwa na nga inton umay alawasan ti anniversary day di lulom. Iti kasta, sapsapaan na tagpakada iti bus na, kat makaaway. Ay, wan. Nagbiital daw. Makatawan gaya man manipod pimusay ni Lolo. Ay, wan nga rod apo. Agparte kay kadi iti baboy, Lola. Katuan malaksid iti panagluwalo tayaw. Arabidan tayo lata tinainsigudan a kaugalyan tayaw. Amang lagip kadag iti minatay tayaw. Ay, kasjay. Adda lang ro den Lolo. Adda pa'y maparte. Wan apo. Iso nga ibagam kinimanang mawan. Ipalagip mo. Ang mga ano nalipatan na. Sige, Lola. Awagak ni Manang Ruby. Ay, wow! Talaga nakasaganan dagiti groceries nga yawid mo para iti kasangay ni Mother Dear. One best. Pasalubong kumot kin ni Lola dagiti daduma. Ay na, excited ak nga rodin nga gawin. Mom, kasla itala nga makita ti kinaragsak mo. Ah, isaya best. Oo! Si Maranta ka kaya. Siyempre mata. Si kan ati pinalubusan ti boss nga agbakasyon iti talungal daw. Sakit kasangay pa ni mami. Wala. Ay na, uray siyak mat ano bilang. Diyak may ladawan ti ragsak amariknak no kasta. Nang runa, get together ti pamilya. Ay na, sayang. No kung mamabalin ta sumurot akmat iti panagawid mo, tamapasyar ko mat di lugaryo. Wen nga rod best. Saan mat ngamin amabalin nga agabsentado Angam sana bale. Patsyak nga adan tumat laang gundaway ama kapasyar ka ijay lugar mi. Lola! Manang, manipod nagsakit ni Lola. Sikat isang kadagulit na. Lola! Nukas di nga dagkasar. Ag birthday. Reunion. Kan ada matay akabagyan tayo. Tunggal ada pasyon. Sikat isang kadamag na. Kanayo na damagan na. No kawid ka kano. Nagsakit! Nagdagsan ti baro kong Manang, Apay, di mo inuray ti panagawid ko, Lola. Apay. napigsa pa di kalman. Nag-iisang pa di ko nakagawid ka. Pagamam. Basta matlatan na kusboy tinagtugawan na itigid ti kama na. Hindi bangunan mi. Saan mo talagang angas? Unay matan ti kastoy. Apay, di nagnauray.
Apay, Lola. Manang, Pakawanan nak, Lola. Pakawanan nak, no itala nakaawit nak. Nakaalak ngagpaisoy ti bakasyon ko. Ngambang kay kamatan asin ang patag. wah, kumusta ka, bes? Agsubli ka din iti trabaho? Pampanunotek nga ron. No agsubli akpay, no agbiro kaklangan iti sabali a pagtrabaho. Anyat kahit mo asawan? Jak mo, bes. Aging gaita. Kat mariribo ka nakpailaan. Itian niya. Jak mo. Basta jak mo, bes. Ay, haladay ito'y. Jak nga ron mo no ayan ti parikot ita. Tinga ta trabaho. Wano siya ka mismo. Ha? Kasla ak makonkonsensya siya. Nang runa no titungtungan kat may papan iti pamilya. Anya mo tanda kitang ibagbagam, bes. Saan ka maawawatan? Tunggal adda ngamin okasyon iti balay kat awanak. Kaya't ko unay ti agawid. Ngam di nakmat nga rod palubusan ti boss tayo. Italaang ama amiris ko ti amin. Uray di na kayat nga agabsenak no talaga akayat ko. Awan mat kat ti maaramidan na. Well, husto ka, bes. Ken may saan mat abulakbul ti papanam no bilang. Agabsent ka para iti pamilyam. Wan nga rin, bes. Nung amin agpakada akat saanan nga reply. Ti amok, di na kayat nga agabsenak. Iso apan agkunak kat adamot laang nagkurangak. Inununak ti trabaho ngam ti pamilyak. Banag apagbabawyak unay. Ay, workaholic ka ngamin, bes. Pudno amay ikam ti pamilya may ti kwarta. Maitad mo ti kasapulan da. Angam dumalatamot, ano adda ka. Mas mahalaga pa rin ang iyong presensya, ganern. Pudno unay date na, bes. Angam, saan pa anala daw ti amin? Mabalin pa asul nitam, nagiti nagkurangam iti pamilyam. Uray awanan da lolo ken lolam. Adamot pa ni mother mo, ken dagiti siblings mo. Bingayam at oras mo, best. Sana puro trabaho. Tani, di tayo amo, no kaano ti panangipulang tayo iti pulot tayo abyan. Habang andito pa tayo sa earth, ay kat enjoyin natin, ganun. One best. Kat agyaman na kadagita nga advice mo. Manipod ita, ikakon iti oras ti pamilyak. Tapno awan to ti pagbababawyak. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo papagayam. Naimbag nga orasyo. Ti pakasaritaan nga intay drama ita ket nagapo kanipagayam tayo anaglinged itinagan nga Adonis. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naimbag nga oras mo. Naawi sakmet anang ipatulod iti kapadasak iti biag bareng kunak no makaibati met daytoy iti adal kadag iti padak anaayat adumdumngeg. Nang runa, kadagiti kaskanyak asaan ama kontento iti maymay sa ababai. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay.
Mamati ka ngamin kanyak. Nabayagan na nagsina kami kini Grace, April. Di mat nagkasar kayo kini Grace. Wen, nga nagsina kami nga ron din. Pasensya kan Adonis. Ang umtyak kaya ti agbalin akabit. Kan maysa, amom mat arelihiyoso ti pamilya nagtaudak. Lapdandak lakit din umaamuan dati maipapankan ka. Di ka madalagan. Taas si kasuwa kung ti may papan iti annulment mi kini Grace. Sigurado nga iti mabiit, mawaswasan ti kalay sa amin. No kasta nga rod, urayan tapay ang mawaswas ti kalay sayo. Iti kasta, nawayata ang mga ramid iti kay kayat ta. Apay, di na ka di ay-ayatan. Numabalin, kaya't kukumangag din natan, April. Anya? Alan April. Patgang kumamatang tikid daw ko. Pang-asem. Nasapan sa unay day ta aplanong, Adonis. Isuntungod lang titurong na. Isungagdan na ta ka din. Bayam, tapanunutak pa'y anaimbag ti maipapan iti day ta abanag. Jak ngamin kayat nga adan to pagbabawyak, intundum tang ti mauding aldaw. Ay, adalo man ti rabi Ngam aging ka ita. Jak pa'y laang maala ti turok ko. Ay, kasano nga taaya? Ay, ayatak ni Adonis. Hangam jak kayat mataguraan dak ti pamilyak. Sigurado ngamin nga agungat dan umaamuan dati maipapan kada kami kini Adonis. Ay, anya nga taaya ti rumbang nga aramidak. Sa di numanan tinagapom, Adonis. Apay nga itakala ang asumangpat. Rabina, At dayta ka manan ako na Grace. Kasangsangpat ko lang. Lamday tamanan ngiwat mo timang mangag. Putak ka manan na putak. addamanen babae man niya. Napanlugak. Isa umabalin ka di. Di na kong sermonan. Tama nga nun niya pa'y timaramit ko kayong ka. Makitam ti kasta nga aramid mo. Talagang addamanen babaem. Iso akasta ka. Oho. Nagado aparpartuadam. Di kag sa-usaw iti kasta. Nawan mo't natalgad nga ebidensyam. Agdadata lang aruden asika tinakabasol. Ngum natangken pa'y laang tulbud mo. Makaumakan at talaga, Adonis. No naumakan, di pumanaw kan dito'y balay. Anya, Saan ka ba't sigurado lang? Tapno di mo nang ngagtimbagak. unay kan, Adonis. No naumakan kunak, nawayakan a pumanaw. Awan na sakit abakrang ko. Adonis? Anya ter aramidam ditoy? Anya kumapay ngay. Ay kat siyempre, umay kapasyaran ah. Di mat imbagak adi mo pa'y mabalinti umay ditoy. Sumangpat nga mininanang ko ita. Kadwa na ti kapsat ko. Ang mga numadanon da ka ditoy. Kailo ka nga rudan. Kaya't ka makita, iso ngay mayak dito'y dagos mo. Anya? No bilang damasang patandak dito'y dagos mo. Di iba kam asyak tinobeum. No saan ka laang kumaakasado, nabayagan nga inaramid ko dayta, Adonis. Amo mat, ti makagapo no apay asaan ka pa'y amabalin nga iyam amo iti pamilyak. Saan ka di? Oo. Iso apa nga asim, ta saan kumamat ang natangkan ti ulom. Makauray ka kumamat, Adonis. Agingat ka ano ay nga ron ti panaguray ko. Njak amo, basta iyam amo kanto. Ngam saan pa'y nga ita? Dumtang tulat ta siguro day ta akan nito. No talaga nga ayatan nak, makauray ka. Ay, sige. Gapo tayo ayatan ka. Orayag nga ron, no kaano ti panangyam amom kanya kalaga ti tatakkel mo, April. Nakapasyar ka ma, Grace, balasang ka. At ang sakit din napatig nga ibagam Talagang adda, tata. Di kay kuman kayat nga ikan iti parikot. Ngam talaga nga minakasapulak ti tulong iyo. Ay, kaslaan mo ka, nanya day tabalasang ka. Tata, Ni ka di manin Adonis. wan tata. Anya manin ayatin na ramid nakin ka, balasang ka. Kas iti sigot tata. Addamanen babae ti asawa.
Kanayon ang marabian nga gawid. Saan lang nga dayta? Kurang pa yan tiyaw awat ng allowance mi nga gina. Ay, na yan day dya tao. Talagan sana ito lang nan, tikas dyan nga ugali na. Ay, Jak makasarita itinasayaan. Ngamin, tunggal kasarita. Agong itlad agos. Kanayon anapod o tiulo na. Kanawan pa yan oras na kada kami nga gina. ngala, bayam ta kasaritak to ta asawa minto nagawid dito'y balay-balasan ko. Agyaman nagtatang. Wala nyaman na balasan ko. Obligasyon mi anak-anak timang bagbaga itanak may. Malala, di ka nagsangay. Tani, nakaragkaro nga gungutak ita asawam. Nga pwede makikita ka langam ita. Awan mat siguron makunam. Ngamin, pinatgak mat ng tikid daw mo, Adonis. Awanin na talaga ti makunak pa eh. Awan no mas pingit iragsa ka marikriknak. Nga po tayo manlugot ka matlangan na makitin na kanyak, April. Kasano, katdagulit kamat ngamin. Ah? Angam ti karim Well, hindi ka kadi matanagan. Tungpalag amin nakarikin ka. Di kan tupulo sa grigat iti danak, April. Kang runan ita amin, di kan to pagsangitan kan paldaangan. Bayta, ti kanayon mo alaglagipan. Namnamaak day ta, Adonis. Masaya at magtanagawid ka dito'y balay, Adonis. Wen, nangyaga kita bastuyo kin ni tatang nanang. Ay kat pagyamanan mi unay tadalagip da kami mat kinitatang mo anak ko. Siyempre mat ananang. Ay wen, sa dino tayo ni tatang. Napan ijay bangkag, amangan no inton madamdamapay day di nga agaway. Madama nga minti pa nagdalos na kadagiti mula na nga aba. Gusto niya. Wen, inton ano ti pa nagsublim ijay syudad. Depende nanang. Mabalin mo't nga inton malam, uno saan, amangan inton bigat ton. Apay ka de. Urayan pa ni tatang mo sa kanto agsubli ijay syudad. Addan sa kano ibagana kang ka. Anya ngay kanu ti bagana nanang. Jak ambo basta tiinbilin na kat ibagak kano kang ka nga ada na patag apagsaritaan yaw. Oh, alaam day to'y, Adonis. Ha? Apit ita kwarta, April. Naimbagla ang nga inayon mo iti pagbayad mo iti abang ta. Ay na, saanan. Siya kung ti makamoy tabang. Kastamot din karag iti masapsapol dito'y. Apay nga'y adi mo kaya't atumulungak iti abang kan gastos diti dagusta. Di mo't imbagak iden ka. Asyak ti makamoy ita amin. Nagkariak ka adi kan tupulos paldaangan kan pagsangitan. So abay ang nga ron, asyak ti makaamoy ti amin ang magastos. Ay na, naggasatak talaga kan ka, Adonis. Nagasgasatak pa'y kan ka, April. Sabay lang ma, tamatanda dago si tanak. Iti kasta, at adda na ragragsak ti buklan ta pamilya. Kumaa, ngamkas iti nakon, jak pa'y mabalin ti aksikog, aging gasaan pa'y anaan-anay ti pan nakawaswas ti kalay sayo iti asawam. Di ka matanagan. Taumadanin ti pan nakaanal ti kasarmigin ni Grace. Sigurado nga iti sana mabayag. May kalay sakan tumatlaangan, April. Sika lang arudan ti kapit. Ngam sikang pa'y tinatangsit. Basit lang ang mat apabor ti daw-dawatet kan ka. Ngam di mo pa'y mat maipaay. Awan bibiyang ko iti day taabana, Grace. Kan maysa, da kayo kini Adonis ti rumbang nga agsarita iti dayta. Saan asyak ti kasaritam? Di nakngarud kayat akasarita ti asawak. Isu asika ti kinasaritak. Pangaasim tatulungan nak amang kumbinsikan ko na para iti abasto ti anak ni. Awan amok iti dayta kunak manan. Isu apa nga asim, tasardangan na kun ariribukan. April, awan madiagandat ko. Agpada ta ang babae. Isu ati amok kat maawatan na. Ulitak manin, Grace. Awan bibiyang kukan ka, kastamatan iti anak mo. Isu ano ada ka sa pulam, ni Adonis ti kasaritam. Naawatam?
Anya, Nalawag mat siguro tinangag mo. Agyaman ka tas an pa'y alegal ti panagdinami kini Adonis. Ngam iti ka nito ang mapasamak dayta. Pasensyakan. Ngam uray piso, awan ton apulos ti mabingay mo manipot ken kuana. Apay ngay may ka dito'y, ha? Di mo't nagsaritaan tan nga orayan no kaano ti panagawid ko. Awan iti saritaan ta nga umay ka dito opisina. pangaasim Adonis. Agawid ka kuman ije balay. Panunutam kumamit ti anak ta. Mano ayat ti kasapulam, ha? Atoy. 5,000 amin dayta. Umanay mo't sigurong dayta nga abas tuyo iti makadomingo. Una yan, Adonis. Talaga ka di asaan kami na napatagkan ka, ha? Di ko nam ka di kat umdas latan ti kwarta nga ititad mo. Mamin ano ka di nga ibagakan ka. At ipresensyam ti kasapulan mi. Ay na, adula amin dayta nga ibagbagam. Umanaw kanta ang mga numakita na kabay ni April. Diyak kaya't asinaan na kabulaangin ka. Adonis. Di ka mananagan. Taagawid ak tumutlaang ijibalay. Alan, pumanaw kan mga lumasangputan na kapay ni April dito, oy. Talagan sa nga awanan namnamang agbaliw pa'y ni Adonis. Madudugo na yan ti puso. Gapoy ti kasya nga aramitan na. May samat day tiya nga April. Isa lang arudan ti kami. Ngam iso pa'y tinatangsin. Hanggang para makita. Numaanusan na tinaglabasak itidan na ni Adonis. Kabalak mat siguro nga isakat ti panagbiag mi nga gina. Agsapulak iti mabalin ko apangtan. Pagbabawiyam to da ito'y nga inaramid mo kada kami iti anak ta Adonis. Idigos mo to ti bukod mo alwa. Gapo iti kinababaeron. Nagpintas ka talaga, Mabel. Ay, sus! Nakainom ka lang, Adonis. Talaga ka di, kasta kayo lalaki. Napintas amin ang makita yun. No nabartag kayo. Saan mo na? Puno te bagbaga ka, Mabel. Talaga napintas ka. Pinapurno na nabayagan dahil ang marikrik nga para kang ka. Mabayinak laeng ang mangipudno. Uy, Mabel. Inururay ko lang dito yung daway. Tika nito ang masulok ha. Tapno maipudno kang gatin na bayagang hilim-limad ko rin na. Di man adan asawa. Well, ngam nabayagan na nagsina kami iti asawa. Ginapudno na. Umadani, hindi pa nakawaswas ti kasarmi. Nagpaisa. Uwin ko nakalangaro doon. Mamati ka kaming kanyak. Okay. Kaya't mo kanita, Romarta. Sa di na ti papananta, Adonis. Mabantay dyan lakus ko. Saan mabanta ag hotel? Sana ka komportable. Naititagos mo di papananta. Nasaya-saya at salangan ang hotel ta, Adonis. Okay. Sigat matumbal, Mabel. Anyat orasan, ngam awan pay laang ni Adonis. Sapay di nasungsungbatan dagiti awag kan text ko ken kuana. Ay, makabadanag matikas to eh. Ha, ang mga no isunti dimtang. Luktak tiri daw. Pasensya ka na. No itala nga nagawid ako, mahal.
Kasangay kami ti may sa katrabaho. Laban kami mo't iti bar, so naladaw ka nagawit. Ay, kunaklakit din no anya tinapasamak kan ka. Di mo mat ngamin sungsung-batan dagiti awag kan text ko kan ka. Pasensya ka na talaga, mahal. Diyak mo tin, kinit-kita ngagpaiso ti cellphone ko. Saan ba ni? Sana na maulit. Ala, umunag ka, taing kaagdigos. Kalpasan na, sumarunukan to ije kusina. Taidasar kon ti pangrabyanta. Uwan, mahal. Hi, Adonis. Good morning. Good morning to, Mabel. Sorry no, pinanawan ka, diyak nakapagpakata. Naihimas mo't nga ti turog mo. Okay lang, Adonis. Oh, kaano ka ngayon umayag na ijay dagos ko? Oo, apay akas na naklaat ka. Apay, di mo kadi kaya? Di mat ko na ngagdanatan. Saan magngiti diyak kayat? Medyo naklatak lang. Kasla nagpartaklang kami nagiti pasamak. Apay, di mo kadi kaya ngagdanatan? Siyempre, kayat ko Oo, matlagayam. Anya pa lang nga rin aramidam ngay. Umay kan ang ijay dagos ko. Kaya't kamutin ang makadan na. Iso nga agpanunod kan. Sakbay nga agbaliw ti desisyon ko, Adonis. Sige, Mabel. Maamuam inton malam ti desisyon ko. Okay, good. Sige ha, mapana kon iti opisina. At kita tantulangan inton madamdama. Aggidan tanton nga glans. Libre ka. Bye! Bye, Mabel. Makadlawaksan a Adonis. Masansan mat ti panagawid mo iti parbangon. Overtime, mahal. Uy, kanayon kaming ag-overtime. Siguradwam lang Adonis, di nakluklukwan. Talaga mo to saan? Di ka akam kamali, kunak lang arudan. Tanumaduktalak aluklukwan nak, di mo amuti ka baalak nga aramidan. Tumal na ka man, April. Di nakbut-but nga nakasta. Tama nga nung matipab kupit ang iwat mo. Saan kaabot-but nga Adonis? Ibagbagak lang tipud no. Iti ka nito ang maamuak nga adam milagro nga aramidam, pagbabawyam anam amunak, dayta titandaanam Adonis. Among Adonis, mas dawak man kan ka. Anya kumati pa kasi daawam, Mabel. Adan samat ilimlimad mo kanya. Pag kunamot nga da ilimlimod ko kanga. Kasano kat kanayon nakapanawan ijay dagos ko. Sapay di ka agpakpakada no kwa. Masakit nga hindi inak. Awan mga sikasukin ko na itagsapa. Iso masapo lang masapa ka pumanaw ijay dagos mo. Tas sikaswak pa iti inak, sakbay asumrega ki opisina. Anya nga tanong siya kung ti umay ijay dagos mo. Itikas na, maamamok magtandag iti dadakkel mo. Anya? Oo, apay. Di nakadikayat ngayam amo kadakwada, Adonis. Iamamukan to ka di. Ngam saan pa nga ita, di kagdanag. Dumting-tumad lang dita ka nito. Okay, sikat ti makaamo, Adonis. Ayun gayam, kaya't ko arumor na inton rabi. Intamangan itininginaan a restaurant. Kalpasan na, mapanta iti bar. Deal? Okay, deal. Anya ti kayat asawan daytoy Adonis? April, apay nga da ka ditoy. Anya ti kayat asawan daytoy, Adonis? Asino dayta a babae, ha? Hoy, padak akabit! Pangasim, April. Di ka kumamat ag iskandalo ditoy. Nakababain. Di naklapdan iti kayat kong aramidan Adonis. Di mat imbagak idikan kan a pagbabawyam anam amunak? April, pangasim. Asino nga min aya dayta a babae, Adonis? Hoy, tapno ibagakan ka, agpada tala ang akabit. Anya? Agpada ta
pinagayayaman day ta lalaki. Kang runaan iti amin, agpada ta nga awan karbengan na kinkwana. Ngamin, addaanan iti asawa kan anak day ta lalaki. Anya? Pudno ka diti magbaga na ito babae, ha? Adonis? Masigurado, nga inkarina mad kang kadagit inkarkarina kanya. Kas iti pan nakawaswas ti kasardang agasawa. Banag asaan gayam apudno. Anya? Gusto ni Pril, saan na nasayat na kita'y bagbagam, tumalnakan. Ayok ka! Anay ko. Inalilaw naklagayam. Ha? Ditakan! Mabel! Mabel! Mabitlang! Ang subli ka dito'y! Mabel! Awanan ka iti bain? Anay ko. Impanpanagkal ka, Adonis. Kinalkalubak ti kinataom iti pamilya. Nagan-ano sak, anagururay ang matungpal dagiti karim kanya. Ngam anyan, takastoy lang ang gayam ti isubad mo? April, Angam sana bale. Panag ko na, kat saan pa'y mat anala daw ti amin. Ha? Pagyamanak, ta itapay laang, naamwa kong tipudno nga ugalim. Jak tupulos tumulan iti asawam akakaasi amang kamkamat kan ka. Agsinatan, Adonis! Atoy, mangan kan Adonis anak ko. Iti kasta makatumar kamutan iti agas mo. Agyaman nanang. Awan anyaman na. Ala, mangan kan tapno ada pamiksam. Pasensya kayo nanang. Imbes asyak ti mga asikaso kada kayo. Saan? Labaliktad mo ten. Asino pa'y kumangay ti mga sikaso keng ka no saan ada kami kinitatang mo. Nanang. Kano pinanawan da kamutang dagiti nagbalin nga asawam. Ha? Iti kinaad-ado ti babae a kinadunam. Awan man laang pulos mo nagbayag keng ka. Pinanawan da ka mo amin. Wan nga ron nanang. Dahito siguro ti dosak. Kapukadag iti sana nasaya at nginaramid ko iti kalabas. Agbababawi akman. Nga mamuk at jakon may subli pa iti napalabas. Amin tayo kat agbidot. Amin a tao kat agbasawl. Ngam tunggal tao ang nagbasawl. Ada karbangan ng agbalbalew anak ko. Nanang, Agkid daw ka iti pamakawan kadag iti nagbasulam, Adonis anak ko. Kang runaan iti amen, kini Apo Diyos. o nanang. Kasapay lang umatag imbagak pa'y. Tapno masulitak na kiti nagkuranga kiti asawa kananak ko. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo papagayam. May samanen a naimbag, naragsak ka na bindisyon nga aldaw kada kayo amin nga awan ti malabsan. Sapay kuma, tadda kayo itinasaya at akasasaad, kabayatan ting kay panagdengdengag. Ti surat ngayon tay drama ita kat manipod iti pagayam, akayat na ti agpailinged iti nagan agreg. Kastoy man, ti kunana. Dear Miss F, naawi sakmet ang nagsurat tapnoy nakibinglay to'y pakasaritaan ti biyag ko ajak tupulos malipatan. May sa akmet kadagiti agsakripisyo nga OFW dito'y Dubai. Agpapaayak kas may sa a family driver ti may sa a pamilya dagiti Arabo. Makunak a nagasatak, ngamin nasisingpet dagiti nagbalin nga amok. Ngam saan ati may papan iti trabaho wenno biag ko dito'y Dubai ti nakistoryaan. No diket may papan iti pamilya a pinanawak dita Pilipinas. Adun tinanggagak akaparparehas to'y padas ko.
ngem kayat kulat tamet apa idrama bareng makaibati daytoy iti adal kadagiti makangngeg. Rugyak man nga rod ti agsalaysay idi addaak pay dita Pilipinas. Sumagmamanulangan nga aldaw ti palabsen sakbay ti flight ko. Kastoy man dagiti pasama. Sigurado ka ka din iti dayta pangedeng mo, anak ko. Wala na. Kas makita yaman. Dumakdak ka lang ti anak mi ka ni Kristi. Sumagmamanula nga tawan ti palabsen ag iskwelan ton. Ay, nagbiit ngagpayso ti tawan. Kas lakaanula ang idi maladaga pay. Ngam ita, 5 ti tawan na. Wan nga rod nanang. Nasaysaya at matlang na may saganaan mi ti masakbayan na. Itan tupay abasit pay lang kat saanan nga umdas ti sweldo mi adwa. Di kat nakarkaron ton inton agadalan. Wan matkit di ay kat agan anad kanto ijay wan. Di mo baybay ti pagim. Tani, nagrigat tagmaymay sa anak ko. Nang runa kat adda kanton iti adayo. Wan nanang. Kat kidawag adayo kumamot baybay ang lagi ti aginak. Wan, awan rumba nga pagdanaga manak ko. Adu kami met ditoy nga agtitinulong amangaywan ken ni Joren. Kasano babe, naimpakim kali amin na nagiti itugot ko abado. Wan babe, nalpasan. Agamanak babe. Awan anyaman na babe. Agan anad kanto ijaywan. Ken kanayunam to ti umawag kada kami iti anak ta. Siyempre halangan man. Kailiw da kanto lakit di Greg. Oresyak. Sigurado akailiw kayon to iti anak ta. Anyangay nga rod kat ni. Adayo mat akurang timatmat gadanta dito eh. Isa ang masapol nga aganos ta Wan babe. Sana bale. Agawid ak tumatlang apaman na makaurnong tayo ti pangrugyan tangag negosyo. Pang negosyo kan pagkasarta ko naman. Ha? Ay, wala niya. Iso nga agagagat kanto ko maitaywan. Wan babe. Sa anak lang ngaggagagat. Agsingsing putak pay. Ay katrumbang laang Greg. Laglagi pa mga da pamilyam a pinanawam dito Pilipinas. No kasta na panintulod ni Kristi ni Grigijay Airport bakay? Wan lakay, nasapadaan nagrubwat. Ni Joren ngay, Nakaturog pa'y naimbaga no santo ngagsangay tinton makareng. Nang runa no di na makita ti inana. Bareng ano saan to nga agsangit, at damot dami ka kan renji akaayam na lakay. Ay, anyamat nga ta ti agur uray agasa ti anak tayo ti paghilian na papanad na. Dayta ti saan tayo nga ammo, Lucas. Angam sapay la kumata na saya at to ti agbalin akasasaad na ichay. Sapay la kumangarun takasta bakay. At daasi ti Diyos lakay. Iso apatsyag adi na baybay anjay anak ta. I love you, babe. Sapala ko mata maoray mo ti panagsupli. Katun uray ka sa nupay kinabayag na. Namnamaam nga urayan ka nga urayan, Greg. Agyamanak, babe. Awan anyaman na, babe. Basta kanayon mo alaglagipan, nga adda kami laang dito iti anak na. Agur uray iti panagawid mo. I love you, babe. I love you too, Greg. Mala, umunag kan, tadi kakit maladaw iti flight mo. Wen, agan-anat kay ti panagawid mo, ha? Ichatnak to adago sa pama na makaawid ka, Wen. Wen, awan rumbang apagdanagam ko nakmanan. Kabailak ti bagik, babe. Alan, mapankan taagawid akmatan. Hello, babe. Kumusta kayo ni ti anak ta? Kaasi ti
Diyos, okay kami lang mat, babe. Sika ngay, kumusta ka mat ditan? Kumusta ti trabaho? No ita, awan pa'y mo't makitak aparikot iti trabaho, jak lang amo ahinton bumaybayag. Awan mat siguro ti agbalin aparikot. Basta tumpalam akanayon ti baga ti boss mo, babe. Wen babe, talaga mo takas tatyar aramidag. Lukas tangarod, di awan rumbang apagdanagam. Basta agsingsingput ka dita. Tani, saan da ka basta-basta matulungan no bilang laang. Ngamin, adayo alugar ti ayan mo. Wen babe, awan rum ba nga pagdanagan nyo? Ngamin, sigudan anasing petak. Sa bagay matkit di, ah. Iso na lang, takailiw kayo una yan iti anak ta, Kristi. Kailiw da ka matuna yan, babe. Kinapud no na, kanayon nakaabiro ka ni Joren. Nang ro na itirabi eh. Amumatan, saan ang makaturog no saan ang aprusan tilikod na. Awagan naklat ta, no kas di abirukan nak. Sige, babe. Awagan kanto inton birukan na kamanan. O sige babe, rimwaran ti boss ko manipod iti opisina na. Awagan kan tumanan ninton madamdama. Bye. Adto yan ti kapem lakay. Agyaman hakbakit. Ay na! Ay, nagpudot mat gayam. Ay, talaga na pudot Takape ka nga roday ta tinimplak. San a Diyos? Ay, unay kalakit din ay Lucas. Kung kunak lang mat bakit. Tapno misam ka man mat. Nakasirseryoso kan tumat nga man. Na, alangan mo't nga umisamak no awan mo't panggapwak nga agisam, Lucas. Di pa'y kat ibagadan to nga dabagbagtit ko no adda makakita kanya. Ah, Kumusta mo't nga tanjay anak ta ijay Dubai lakay? wan ngagpaisaw. Di pa'y mauawa gaya. Saan pa'y nga rod? Barang ano malagip na tanto mga awagan inton day off na. Ay wan sikan amis mau ti umawag ken kuana. Wen, awagak to inton bigat, Lucas. Ay, talaga kaya managrigat ti biyag di ti balas yung tao. Nang ronan o da pamilya mapinanawam iti Pilipinas. Ore kaya't mo una yan ti agawin. Saan ka basta makaawin? Dumala nga talaga no mapan ka agubra iti Manila. Uno sa di naman na parte ti Pilipinas. Tamabalin mo ti agawid no kayat mo. No dito Urek sangit-sangit ka. Talagang awan mabalinam. Ay. Awagak ko man ang itaginak ng parbangon mat gaya man. Tinasayat maturog ak matan. Masapag tulangan na bumangon inton bigat. Tawagak ni Kristi. Sakbay sumurak iti trabaho na. Rabien, maging gaita. Di pa'y may sinukon ni Kristi ni Joren. Bakit? Saan na asukunan ita, lakay? Tapay hanaw. Mawag itay aldaw. Imbilin na adito'y pailaang amaturog ni Joren. Tatendaran da ka no ti birthday ti busda. Na, una yan jay manugang tabakay. Nun una na pa'y kit din ti mapanag happy-happy. Ngap ti anak na. Sana bali tasag paminsan laang mutpiman. Kan may Sabado matinton bigat. Awan trabaho na. Iso asigurado nga umay nan tumula ang sukunan ni Joren dito'y balay. Sa bagay matkit di Okay, nakaluto ka nga rudain. Mangantayo human. Tanay, mabisina kaon. Wen, itay pay Ay kat, mangantayo nga rudan Ta, makainanamit tinda tao. Tanay, pumarbangon at tumanay na mapanijay talon hinton bigat. Sige, mabitla ang arod ta idasar ko ti pangrabyan tayo. Ayabam nga rudan dagiti anak ta. Kastamot ti apu ko ta.
tagigiddan tayon amangan. Hello, Nanang. Pasensya kayon sagpaminsanak lang nga mauawag ka ra kayo. Medyo makumikumak nga miniti trabaho. Kan may sa, amok ang masapsapa kayo amat maturog ka ni tatang. Isa, dya kon umawawag no kasya nga amok arabiin. Ay na, awan rumbo nga iti dawam iti pasensya ko. Maawatan mi mo ti sitwasyon mo. Nagyamanak, Nanang. Okay, kumusta kayon? Ni tatang, kumusta mo ten? Kasi ti Diyos, nasaya at kami mutlat ta anak ko. Ni tatang mo, di pa'y simangpet. Nasapa manen anapan ni Jay Talon. Amangan no intun madamdama pa'y asumangpet day jay. Bilibak mat iti kinagagat ni tatang. Manipod pa'y ubing kami, iso na kanayong tirutin na. Ti pumarbango na mapanigitalon. Tawan mo't dadto mga aramiden na dito'y balay. Kan may sa, iso mo ti pagbibiyagan me. Iso ang masapul laeng nga ron nga asikasuan na anaimbag dagiti mula na. Tapno adtan tumot apitan na. Wan mat kit di ah. Da Ronald ngay kan ani, kumusta damat Nanang? Ni Ane, at damot ang trabaho na. Ni Ronald ti awan pay. Nukas di agumagad, mapan na matultulungan ti amayo ijay talon. Nasaya at mat nga rod ano kasta Nanang. Naimbaglangan ah, tadamot ang trabaho niya ani. Wala na ko, insir ka no ti barkada na. Damagan yun tuman ka ni Ronald, no kayat na ti umay ditoy. Apa gusto? Agsapsapol ti kabsat ti bus ko iti family driver da. Mabalin ko nga rekomenda ni Ronald, no lakit di ta kayat na. Sige, taibagak nga awagan na kanto, anak ko. Apay, awan di ta balay aya. Ay na, awan man nga ruden. Jakab mo no sa di naman ang tinagturungan di kapsat mo. Numaminsan, at adumo nga min ti bulakbul na, ngam ti panagpirok na iti trabaho. Sige Nanang, ibagayon to nga rod ken kuana intun sumangpet. Ibagayo, taawagan na. Iti kasta, mapagsaritaan mi ti trabaho nga ibagbaga. Naimbag nga orasyo, tatang. Hasta metken ka, ristay balasan ka. Nakaumay kamay. Wan, tatang. Ay, wan, ni Nanang, sa dino ti ayan na. At daditaw nagbalasan ka. Madamati pa nagluto na. At da ka di bagam. Ibatik ko mamanan ni Joren kada kayo. Adda nga min seminar nga atendarak ita. Ay, katwin ah. Awan pariko titiday ta, balasan ka. Agyaman tatang. Awanan yaman na. Yurag na din dito'y balay ni Jurain. No siyakla amay sa, okay laang matatang. Iso na laang, tawan tumatan ti kadwak ijay balay. Angaw ko lang, metabalasan ka. Sige tatang, idagas kong tungarodan ni Joren intun madamdama. Bakay? Apay ka de lakay. Apay awan man madlaw mo ijay manugang ta. Manugang ta ko nam. Wen, Ni Christy ka de, tidakda ka matam. wen, asino pa'y kumangay? Awan mo, apay ka de. Sa bali ti aurana. Ha? Nay, anya ti kayat mo asawan lakay. Kasla puminpintas may. Blooming kunadan sa itayan. Kahit di ka katagyaman ta napintas ti manugang mo. Sana kasta ti kayat ko asawan. Anya ngay nga rod. Pampanunutam nga da milagro nga aramiden na. Iso a pumimpintas ako na kasta ka de. Naalam bakit? Ay na, nagalas at talaga ti panagpampanunot mo si Kalukas. Na, tasak paikit din tinalas ti panagpampanunot na. Mas dawak lang amin. Takanayon na nga umay ibati dito'y balay ti apo ko ta. Katanda nga rod mo trabaho na. Awan kadwa di apo ko ta ijay balay da. Di natural nga iyag na dito'y. Alangan mo't nga ibati na nga agmay-may sa ijay balay da.
Tinak ngamin maawatan bakay. Ay nahuston Lucas, puro ka manan suspet sa akon-akon. Agyaman iti pa nang itulod mo manan kanyak, Nico. Awan anyaman na Kristi. Amumat nga aramidag amin basta parahan ka. O sige, tabo mabaakon. Kat agan-anad ka iti panagawid mo, ha? Ops! Mabit lang Kristi. Ada ka di pa'y ibagam. Good night kiss ko nga eh. Anya? Sika talaga. Intun maminsan-tun. Saan ka matlang ang makababa dito'y kotsek? Nawan good night kiss ko manipod kan ka. Nico, di mat na pagsaritaan tanday to abanag. Saan ang mabalin abasta agin nagak kan agin narakop talatan iti uray sa dino. Di ka ka di agdanag tatintid mo't to'y kotsek. Awan makakita ka data. Uraan niya pa'y tar aramidin ta dito'y. Saan? Uray kaskasano? At dalat tamat delikadesa. O sige, agkita tanto laangan iti sigod a pagkitkitaan ta. Bumaba akon. Sigurado nga ur-urayin na kun ti anak ko. Agawid ka magten. Wow! Talaga nga excited kan nga agawid, Greg. Siyempre mata. Agasam man taupat atawon ajak nakadin na ti asawa kan anak ko. Kailiw ko una yun ita. Wan matkit di ay katagan anad ka iti panagbiyahem nga agawid. Kan good luck. Agyaman ako ini. Di man, agawid ka mo't lang iti mabiik. Wan, ang amangan no makasublikan tupay dito, isakbay ti panagawid ko, Greg. Kasta ka di. O sige ha, panawan ka pa dito eh. Ituloy ko pa yung amin ti agimpake. Tani, jak pa'y nakaimpake kat inton bigatin ti flight ko. Sige, sige. Happy trip, Greg. Thank you, Winnie. Adeta, naikargak amin ang nagititid ko apa sa lubong. Ay na, sigurado ang maragsakan dananang kantatang. Kastamot ka nagiti kakabsat ko. Yan siyempre, ni Christy kan ti anak mi. Dahito'y kat a perfume ti kanayon na nga ibilin kanyak. Nabanglong agpaiso. Makapaawis itirik na. Dahito'y matising-sing nga irigalo kan ko na. Maragsakan lakit di dayjay. Kamaudyanan na agkasar kamin ka ni Christy. Naan-anay kamin ton kas agasawa. Agyamanak Diyos ko. Agyamanak iti amin na parabor mo kanyak kan iti pamilyak. Nay, agalaunang matgaya man iti parbangon. Naglokon. Tsak matan napupuot ang ti oras. Ay na, talagang excited ako nga agawid. Maturog akon. Tsak kat malado iti flight ko inton bigan. Hi, Christy. Nico, apay nga da ka dito balay. Apay di ka kadi maragsakan iti kaaddak dito'y balayaw? Nico pa nga asim. Pumanaw kan. Ang mga noad dapay makakita kan ka dito eh. Kailiw ka nga minuna yan. Iso nga pa nga asim. Tadinak mo't ko mapapanawin. Ang mga numakita na kati anak ko. Alan, pumanaw kan. Pang-asim ni ko. Saan asyak ti papanawam, Christy? Ngamin, siyak ti mang parparagsakan ka. Ti anak mo ti papanawam. Anya? Itulod mo iti ayanda katugangam. Iti kasta, agragsak tang agpatpatnag, kas iti sigod nga aramiden ta. Ang Nico. Di ka ka din agkid-kidpay. Alaning ka ituludan ti anak mo iti ayanda katugangam, Christy. Good morning, babe. Good morning too, babe. Nag-enjoy ka matlang ka di idirabi, babe. When, babe, sobra.
Ket kasano? Inton rabi imanan? Depende iti mood ko, babe. O ala, bumangon ka kit di tanta grubatan. Agawid kanta ni Aldawan. Mapan kumatan sukunan ti anak ko. Okay, ag-shower ak labiit. Kalpasan na, mapanakon. Okay. Ha? Asino ka? Ha? Nay, sakti ron bang nagdamag iti kastakan ka? Sino ka? Apeng adda ka dito nagtipalay ko. Apeng kasta tilangam. Nakausob ka, nakabakser lang. Ha? Ay, kwa? Apeng kasla naggapo ka pa iti kwarto mi iti asawak. Ay, Asino ti kwa? Babe, iso ka diti asawam? Anya ti kayat asawon na ito'y, Christy? Kuha, Greg. Sana po no ti pampanunutam. Pangaasim tadang ganak. Ang panawagakan ka. Apay, Christy. Apay, naramid mo ti Christy kanyak. Apay! Greg, Nagkari kang orayan nak. Nga orayam ti panagsublik tapno agdadin na tayo mutlang ti anak ta. Anya tayo ti naramid mo. Nagsakit, Christy. Nagsakit. sorry, Greg. Sorry. Kaano pa'y? Kaano pa'y alip-liputan nak? Kaano pa'y? Nasurukan ang mga katawan, Greg. Talo atawan nga inururay nak. May sa atawan langan. May sa atawan langan. Ngam anyan ta dinak meten na oray. Upat atawan ang nagsakripisyo ak. Upat atawan ang nagan-alos ak. Upat atawan nga inipipturak ti iliw ko kankakan iti anak ta. Ngam, una yan ta nakalikpat